Arngut kidikhat keseng New-Trap Integrated Territorial Organization, woi usamla fasar umba, usamla wailat shooting, kilait na along mentak sing thoding. Kumot penken mau kishpongut kidikhat keseng hito, bela syakem haki pulit haka sautrik mentahi ubenai, haki jingki jongki ban persya, haki jingkang katat pulit ban riam yong. Hagane jing lait mi, kidikhat keseng, lawan senrang, do presiden keseng, ubak dan bok dekhar, haki jukopo lapun kubura miki, ubak dan bok ulai tu, bai wei ilait hakan riu terik, bat arpru terik driungut arpnyu terik wei bat menta arngut Abang, Cuan ni kepat. Kita syakem kita ispongot. Ke real tadi ko hatu ke sini beliau ya ka bil. Ini ko demas ru la yo bilang hau tu sini pan medical ground. Artin real tadi kila idungot. Artin real tadi kila dibai. Bat mentah ke sini sikini ki para sini kila lah. I ban details te ngamla ban detail kan nomor katu kadang dei ka jongka yang besar te pila ban pek na ka code order te bisa lap ki kita kes ki balik pila punya ki dekat jeni bad yang iru kunjuk ni kami per dari ka kes ka deka juk ka brokat nomor baga hito hi kalau orang banado pastan ngi di deka people organization ngi di ko form ko wei di body ladangan wei ko barok di ka juk di ka kes nya am halor ke uniform te hoy maki ki semua baka kadega uniform ke jung ki ndre kado pasang ngalak keren bangga ongka uniform ko bomut nadu ka patron nadu ka juti nadu ki star nadu ki insignia nadu ki buksai kata pandai name plate kata kadega uniform kan ndre ka hito hi hang tu kala thok sai hang tu ba thok hito ka don ke star la jong ba kadega tangka t-shirt ka t-shirt ka ba thok ka hito ka to kam dei ke jongno bat kamde hiru ko copyright jongno jono namar ba pila hi ka MLP ka ban ka jong de manual book bat ha manual book lane kata ka konton jongki kim sim la identify ba kata ka rong yong ketika jongki namar ba pila hi daya brio ru ni pang ka bayong ni don kadak di susi ru ni segra igala mayong ni se kong ni kita ki jenjong ndre ba kin ong ba ka de jongki ka 171 kelak kren sai ba ong kata ka bagap ya kata ka uniform lani kata ka beksek pendan kami kita ki government sama ya nang ni min song ya ka meeting ke min sapas ka resolution apo ka itu organization but min yakom de kakum ka an ka bade ka lenti Kita dah penting berfong uniform. Kajungi tengah haban fong ni kan. Kamdei di kajung. Dadai bengi thok MLP, dadai bengi thok SOP, dadai bengi thok SFN, hoi kelak ban kam. Ndrei ko thok hitu ni fong, ipai mentu ka sing rupor ban thok ni fong. Mar ka dei kajungi pi, kamdei ko copyright jongno jono. Dada bengi thok man MLP kilai kelak ban kam. Ndrei ka thok hitu tak basah. Ha ko bayi dei ban Pakistan gremiet ni semua pala. Namar ba katkum bangai is for repairing. Kita ki SWAT mo, special squad ni kita ki force ki prepare. Yung ni flashbang, yung mo tani to stand grenade bangi lapik bahan nang ni nang tay taka on documents. Kisa use bahaya kita ki militants, tani kita ki underground, tani kita ki gangster mo. Teo ban use pa din yung stand grenade kalong ka ba ikam kay di jokor. Nimpiang ka. Te kihaban nek training but kihaban nang hikai susu ban kita de lagi ba da kono bala ban tem namar ban on kong be do stand grenade nimpiang namar ba pila I him to kasi kumba kila kam ki omba spentulon hindre kumno untulon haba pm to kasi bang ya dai ki khod jong haban kenjat usu her ban stulun kala bathai bi hang to ta ti pila I ko ba sai ba kai ge dun kam makla la misuse ka power ka jong ki ga jad balik ne kita mut pan la pan penting hindrai ngang ong kaba ima pat yo le se naga jingle kunto kita sat pak mai pat ba ngi ki barium to singi su tho
kajing pang tang sipang ta dan rei kato pat kajing penterha yiki pat ba kato kan ba mas kila I hi ba kajing bendre hinyo trap hawat mi I ba kalong suki kalong kabajai henrei kan dalak plu pat ka ima namar kajing bendre hinyo trap kalong kumding telau uskum ba shume ba pok tanging la pengor ba di kenturu ya kabor jong kaan ba wat nim sim ya kaan hakti namar phi ba bat ya kaan phi ba nya ya kaan mendai kan ban pengken ya ko man sai